Origetu kwa monyita ogeni muno ni tabarira ya Kimuri ceceni ya Inooro TV nigo turi haturatiri ha dereti ya umuthi ira turaririria uhoro wa ihoto cia arume na atumia tugathi tukerageria uhoro wa bara iria cironekana thiini wa micii wakora mutumia ni uragire muthuri nake ni uragire mutumia no gakora ati nginya ciana ni iracoka igakorwo ikireho maundu-ini maya niko twina SMS nyingi muno muthenya umuthi ndio uria tuwikana cio ciothe Hello, Roger. I'm very impressed, proud of that lady. Always, me, I was married for 3 years, and after giving birth, my habit totally changed because my son could barely sleep at night, so he started coming home late. Akoga, if I dare ask him any question, he would start fighting. He had left home, one day he had left home on a Friday and came back on a Sunday morning, and then left again. SMS daihu, when he came back, I was angry and I grabbed a knife. Na nikamdunga mkono. Yeye nilikuwa tu nimuumize. I could have killed him, but what I wanted to do is to give him a mark that he will never forget. Now sitakangi wanaume karibu na mimi. I always fear being attacked. This whole thing affected me psychologically. I have never shared this with anyone else. No ogudechana. No wadechana. Muhiki. Atiakwa dagutiga amwikira ruoro. Takaneke urege ni matiganije amutihi na rudendaga nyondo wa mwana kurira uikara kirira tondu jabane arama jabane agithama musi na nyondo wa sani yo wao ri yarandira muno you get the point. Yes, I get the point. Ni mwana ati uratuma to ni arandege na ni aikara kirira non stop so na hea gege Deri tuna jenga murega ni Paul kuma Kikuyu deretio ni njega ona nie ndatumirwo mikora ni mutumia wakwa ndatigitie o hanini fanya nina marifu o dagika no gui ndatigitie o hanini goiteka riu akauga ati right now dieda muire tu ni thina hari nie ndina miaka 31 na njokania heo hinya wa gutetera arume ona borithi wathie ruteithikaga riu ndina mwaka umwe no nyende deretio yukage maita maingi Lucy kuma Baruku akauga dreda kugate okay nenyige so many netongo nenyige twina Derito Joka mugira ne mawe ni mawe maendeleo ya wanaume no reke tuge mawe ri ona rio kire ni andu kugate ni mawe ati men against women no tiguo you not against women tare ure ko kire mundu takira mutumia riu ni ndike na mutumia mundu na atumia igiri kwani no de mathu ngiambiririe no de kimathu ira kwani ne waracheiri arutumia ne atumia kana thuria wewe ngani aiki atumia na igina jiana ni nyingi na nikira ndu no igakuga na nikira thimu no kiria kiratutangare ginya ni arume hari arume maratutanga maundu-ini maya for example ndeti mundu umeririte kugana ni member of parliament ati ni aguthie parliament ati nigetha mundu rogete mwana na kuria njari agatuma 50%. Riu tu kuni kona nja mundu ucio ona na ndagi no kora caguritu to ni mundu rume na agie kugati indo cigano 50%. Kai mwana uyu wananja kariwe wafata gukira iciuri nacio ni mundu agirwo first of all wika research na timo na bill digithi hadu tondu guria parliament members mawe ni waingi wali senate ni waingi magoretio ni wa matagi mawe ni tondu matagi no magoretio he mutu iguaga hihi ni member wako wako uri akiria senate of course senate wa matagi ni munene wa kiria wa mawe utongoria mwena ucio wa senate wali mwena wa MPs kuri na hina wa drago na kene odogoreti to kumrobe tunechua biru ona ndego yita atego bihad we joka tondu nini kuthikiriria ndata ukunyita gubure urugamirije ni kiwetha ni gwiri hororo wa garana ni goragwo ngiruirira mundu unjire tuna kiugo kihoto nigo ndikariganero kihoto kia mundu rume kwanza kugiuka kuhinyiririo ucio ni undu ndeganaga naguo na ne kuma kiajiriria ona kuma riria yagihinyiriria we mwene ukumura ucio hinyiririo ni mwaragiriria ndirakwira aru maingi ni rutiri muno
men ni andu empty ona maragya twana na nja no kwirutira kuwa kile tatwira riri hakina thina nindo ne mundu no agia atumia aria kwenda urauga na iria kwenda aigona kwata kure teke tukuria point ni aigona kwata kurera no aragiriria rume kadu kwa mugiano ugi ati nake mundu aikore na kamurigo na hau agiri nyumeraga uguo kana uroiga ati no marahinyiririo one kwe kamurigo andu magere hari point digenda ku explain ha wega tutirauga ati ciana iria itiairwo ni guteithio ni ciairwo ni guteithio na arume ni mateithanagia tondu nginya constitution yo ni ko value mwe constitution is very clear chapter part 53 e irauga ati mwana agirwo ni kurerwo ni ithe na nyina ona matari hamwe riu mundu uyu ningi uracoka uga ati ni undu ara tondu gwenda tondu arume ni marahinyiririo riu aria nao mahuraga atumia ni umara ni mawe ni hoto ni mahuraga twanathie nginya thibitari kuona mutumia uhuritwo ni muthuri utosi muhe adera pehana atia ucio tukamuteithia no tukauga tikihoto muthuri ona thuri ria mahuraga arumeri they are cowards tondu hakihura mutumia nikio mawe itanyitaga thinga tondu kuonekaga atiriri kuonekaga wetori onslaught against women no ati uone tondu ndungi succeed utarehete atumia hari uhoro ucio no ruonekaga we ni ta uratindikiriria muno hari uhoro wigi atumia ukirwa ugiteithia rume tariu kuga women rights ni unconstitutional ukona women rights na gutiri na men rights ri kaidahitia ni urugu wauno utaki haikoro mutumia uyu arathi gutetera airetu na atumia ri na gutiri mundurume specifically arathurwo athi atetere mwana wa kahina mundurume ri etiriri kuma mutongoria wa bururi ni mundurume niguo tugoka kwe munyinyi wake ni mundurume speaker igira thiini wa speaker wa senate na wa parliament uka kuria nyinyi yao thie wikurukitie uke kwe ma senator uke kwe members of parliament uke nginya ma MCA maria mekuo atumia ni anyinyi muno arume ni omeho tukoria tiriri katutangikiaje kuba hari iguru president ajie we mwenyewe gutetera mwana wa kahi gotiri hi korate deputy wake mutumia for example ukoro uri muthuri wa chaguro ri ndona chaguro utetere tu o arume na wa chaguro uri mutumia ri ndona chaguro tu utetere atumia na idetu and that is what the current constitution is like so do we chaguro women rights mathie matetere atumia na iretu na mashagurirwo ni arume na mashagurirwo ni arume no reason atumia mashagurirwo ni arume niga muhekura ali atetere muiretu na atumia drone how when a blackmail that is blackmail no how tutigitire kanyinyi tutana kinye hejo katwe blackmail no ali rokira ri reke twaririe andu me haha wa mbere ucio wauga ekirire Mark ekirire uruoro na njora heogi hahora ugatira waihura na jenga ukienda Kino ma athuri utapata athuri aria mari na kanyamu matiriaga na thayo either ametibiwa akawa zuzu ama bahati hajauawa etagwo ihura uria watutumira ucio ngeka ugatire njuragia mutetagira arume ariku era dumoragia jenga jenga kana ihura ibi command shwea urodio tere utetagira njuragia mutetagira arume ariku na uria marathinikira na uria marathinikira jeru ni undu wa guteswo jera kana marathinikira jera ni undu wa guteswo akoria tere riu twina andu me jera ni undu wa guteswo atimena andu na andu angi aya ucio ngeka atiriri wanaume walisahau ara message ya jera gweciria akauga wanaume walisahau their responsibility kama wangu hata mlango ya choo hawezi kutengeneza inabidi mimi nichukue nyundo nitengeneze they should style up mwambia au sio ngaka mambo macho takiaragiriria mambo macho twaragia heogi haha na eno ne very important o hari arumia urauga uratetera
tathikiriria uyo akauga atiriri hi Noro, I want to ask a question. Mimi ni housewife, niko na my husband, ananiitishaga pesa, anapata nimepika sapa nyumbani, pia kuko na shopping, na anakuaga tu sawa nikifanya hizo vitu zote, na sio yeye anatoaga pesa. Pengine hana wakati yeye nikimuitisha pesa anasema hata gas ikiisha hawezi weka stima ikikatwa, hana pesa ya kulipa nazo, hana pesa ya kulipa na ako kazi. Mtu kama huyo naweza sema ni my husband kweli, and yet he does not provide anything kwa nyumba, na akipata chakula anakula na hajui nani amenunua. Areka ate na mundu ucio wabikedio horosi ndone kiuria doje usiogea kogatireri. Most of those who commit these acts do suffer some psychological malfunctions, and mostly there is an internal force which cannot be seen. Nirogo wako gikuma kuria madare. I agree. Katwajiririe na riri togwe katia tutwike ati nitwacokia family misi haria yagirwo no gukorwo family institution itagwo family. Institution ino itagwo family. Riria tuonaga agu kana soso ati ona mutingi menya ne in fact no rikanaga ona andu acio tene umwe wao athia bedroom mbere yori ugi mutikamenya andu aya ati ni makoma hamwe tonge katia tutokie uhoro ucio na ciana ciumaga nduka hau negugutu hanini. Bible yugite ungiciria ati tene kwari kwega ri, then wewe thutha muno mutiga tugicoka hingo ya tene to maundu ni matwikite modern na magacenjia uguo ru twiciria kulingana na modernization ru uguo agu kana susumekaga ni kwari hingo yo arenge mamisi kwari modern that time. By then it was modern in that time. Uguo ru ndeke no ri, things have changed, everything has changed. Todo thiko ici ona mutumia ono akorwa kirehe indo mucie na muthuri ndari wira tigani ati uri ndaigua kigweta ri wira no ni tondu mutumia niwe urarehe mbeca na ka kita for rent na kiri muthuri ucio turahuragwo. For example, no muthuri riria ararehe kindu na mutumia ona ndari wira ri hatikona thi no muthuri uguri keturikie from psychological point of view tugitiriha ariria mutumia ucio na muthuri ucio meke hiko-ini giki ni hakinyete he umwe urahura urio ungi mariri Kenya beye tu daike mwe na aria marenda kuingira teiko ari mekuo jaririe mwiroreri ucio urenda kuhikania thaici ndukaingira kahiko-ini utamenyete niki urathi gwetha kihiko-ini kiu tondu gutire thafari itakoragwo na gitumi. Ungithie thafari tai na gitumi ri no ume haha ndagika eno city center ucoke uthie urorete na Meru au kwenda guthie Githumo no ciothe no thafari. Ndukaingire kihiko-ini utakumenya niki urenda kuo. Aria meke hiko-ini gutire mufira utakoragwo na mawatho kana gutire muthako tai na mawatho na mufira ucio thakagwo ndona ugithakwo ni mwana aria twari tunini ri utari na mawatho ri mathakaga rafu mufira ucio na riu kihiko gia thitu turathaka mufira witagwo rafu utai na rules ano urakinya riu ukora riu mundu coco niekira uri ungi mark ni ate manjora ya kiria ya kiongo njora ya kiongo ya muningo ni atweka uguo nderi twarauga ati ng'ombe iraria muranga no mukamo urakamirwo mukuru-ini kwe mundu uratua urakama na thara we arakama no ndogorona ni uria ena kio na mugongo wa ng'ombe ugaikara ni uria riu thacio ni ng'ombe ona ni ho nderi Zilia muthako wa kihiko wa thako raf utaina structures in psychology tagwo setting boundaries and structures. Ore juga maita mengi ndoka haha no ginya gwako na constitution kana mawatho maria marafuatwo ningi njokani wa johoro wa mionere neguo mionere ndiko to tofauti no mbere ya tukinyite mionere-ini niki giki kia munyitithanirie waumire twanyu ti tondu wa gitanda kiu ndaiguire ya cokire kuoyo apana waumire tondu wa gitanda kiu giaku kioirwo no ndaumite tondu gutire na irio cia kuigana na kuria utari na irio cia kuigana ri wari na makunu ni uthikora irio cia kuhuna waumire tondu wa gitumi kimwe haro ici ri ona mbere ya tukinyite kibarua-ini kia biari Nderito Jenga Diana na Njoka na mwirorerire irauma haria kanyumba karia njitaga Supreme Court matua maha gutuo wega na haria Supreme Court
hande goka imwe mage ni side shows ndware he boga cia kuigana aga kisi ndware ha aga thimo ni watura thimo ini all those are other side shows but the real issue ni hari akiambiriria kiria giatumire ume kwanyu kiaga korwo wega kana kiaga kugayanio wega kana gatuika gari utongo joka ugire not joka he mwirori ugire ati mwana ni aratuma ume ko uthie ume gwaku to mwana ari otuku na mwana ni ociarite. How sure are you kana kuria wothie urare ugithonda kana kukangi gatikarira koguo-ri what are we trying to get from this? Tutira prepare andu itu wega ria marahika what to expect. No nginya ukorwo ukimenya wona wahikania wagia ciana wa mbere meria mbere ndugakoma na riu-ri aiko oici ari mwana uretura gothia yuthi cia ciari tha turiu aiko wira cio nginya atumia ingiri ugutura ura waheana a very ideal inake a nomad andu mari ne guthie agathia icuria na agake uguo kana ona ke niguo ndaga hau na hwate na no kuri koro gugu na ngero iregereka okay oy wato pocket agathie na ne both ni both by the way tondu mirumire ni miena yeri koguo ri in that setup uri no kugereka ngero ri ate nike njugi atiriri ngima ya mutu wa jibi ngima ya jogo ngima ya hostess ni ngima tofauti na murugire cenjia murugire waku wa ngima we muthuri kana mutumia tuhote kurera family ici tulikirie atiriri kwi uria urathira through right now everything wa kihiko kihana tukiugiaku ati we o muthenya ne kurira etuke na muthuri kana na mutumia kiugo giaku kia mwico tugitira ni njeraga mwiroreri uria uragerera maundu ta macio ndagereire undu wa mbere gutire kindu gikoragwo ki boring ta ceiling cia thibitari ndugaikare hau ugacoka utemire thibitari no kwirораgira ceiling mieri eri yari menini thibitari undu uria ungi o uria muratarwo andu makiingira kihiko-ini ni njira mundu atiriri gusaina marriage certificate ti death certificate wa saina no wehere twethe kihonia ungigacoka ukira wikare hau tugaguthika na certificate ciaku no gutarura tugatarura kiria gigateithia ciana ciaku gukugaya no death certificate uma kihiko-ini kiu na ngikoni urahurwo thaici thirikari ni iraruguririe namba 1195 wahura namba iyo imwe kenda ithano ni ukuheo services cia tuhu ni ugwetherwo safe house ni ukuheo utarani nginya na njira ya thimo no utwarwo Nairobi Women no na ni ugushugurikirwo ni thirikari ikurihire bili yaku inyitanite na UN Women ne joje kana kujitekeria gaka dige gwetekeria uthio atenda na riu happy ending ni waho na maundu mothe na wone kaona riu he kimundu gikuhingagira ritho gikuhingira uikaga atia nacio kagure Sofia rege hasa ne jokagia tiria mbere kudio ni mokaga wahirire te kuri arume ega tutonginya gutuika te kuna mundu ne ndahirire tondu riri to nginya ciana ciakwa ingiaga gucionia ni kuri muturire ucio ni makahika thutha-ini tona twakwa ni twirite koguo no makorwo na muturire ungiringi wa gutuika lesbian in future na ndungengenia koguo ni ndimonetie na ngarehe male figure my brother tikaraga nake koguo my brother ni ageragia kumatara uhoro-ini ucio no nanie ni ngugwitira uhiki ndukama ezo kuri ndai atiriri narua muno alidia mudurume we thini wa kihiko kana relationship mundu uhinyiririo na kahatiririo acio turero agiturero makoma vito ugi akina garine mwaririe narua muno kiugo kia mwihoko na haria angige wa mbere ri ni arume mende matuike akwenda na matuike guteithania ungiona niba ari na gathina ati ni gathina ka muthuri na mutumia na muthuri ni rahurwo ri uthio muteithie tiga kumuthekerera na ithuĩ ciarire ni tutige tu uteithia tu kana uteithia mwana wa kairitu twatiga mwana wa kahi tondu thikũ ici muiritu nginya agima ni ori matuikite nginya akuga indo ukona nginya orarume brothers ciake itiretwo ati ayitu nio maracemania makaga indo handu hanginya orarume makorwo mari in the forefront uguo ni tuceithiti muno muiritu that yoru guteithia muiritu no tugatiganiria mwana wa kahi na nikio terrorism itagathira nikio the crimes itagathira nikio ginya rapes itagathira na maundu mangi maingi tondu mundurume ungia kwamba gwiciria horo wake umenye ni hingo wathondeka thina ginya gwaku
abo ikiri horo wa kihiki gyaku uria ki ukurera kihiki gyaku wega ona ni gukorwo uri safe hamuci na ni guteithia ginya uria muika muri safe na aru akwe mundu mundu ina thina kana mundu igwete mundu ina thina no ahure hotline ya maendeleo na ume na niyo 0724 024 777 iyo niyo hotline no uhure ndu wa murata wa 0724 024 777 na nito uteithia ona korona uteithia ginya guthii ku report borithi ona ko uthi undu borithi mareka twathii ku report no gutheka maratheka kwa urahurwo niki maundu macio ni tuthiite tukinegena tukiuga hatiagirire tondu ona mundu ume agite muithe ndakuma thaka ugukora mutumia ute muithe ndakuma thaka ugukora ukihura na gira kandi ugatiga ni gutigo gatiga ona ginya kihege akwa kire gitagwo Jesus no ndikiraga na nikiri gitagwo Jesus na ndikira kihuri ifoko no ahuri munyu no agatia niko wito ne nyire kogo kwina Jesu we nyire ha we ne nyire ko ne nyire ni ari municipality Nyeri municipality town dena kihege tagwo Jesus na ndikira agakira wimenyere muno kwa wanene hari ni no kwa ndo baho na ndikaire tu getagwo heaven uwo ni de mundu ama Christian no mona okenyia no mundu mene taikoni yale ya waru ebatikira karaga I am a total Christian. Thank you. Na ni hetega igitio muno. Tumana mutongoria wa mawe nderi tujoka na dana kamande nyatwira nyagatutiro hiki undi tugatwara keki na no gatinia mutinizia na ke Beatrice muragori mutarani toro jiro ni rusio anige waidi to na professor tukikira gadu madina bena kohera bũrũri witũ wa Kenya kuhanda mĩtĩ na commitment to peace then ngatho nyingi muno tukauga ni ngatho nyingi muno kuri inyuothe muratwirorera na mwena mathina macio maukorwo hi kwina bara na ngwe thiini wa mucii ni twaheo namba ni imwe 1195 ni 1195 please hura na beo na ni guteithika we muruthuri kana we mutumia kana mwana ni guteithika uria wothe ungienda yeye sago Michael Jenga mutume mutomaji taga Jenga wa bui gauga mutidie thayo mugirore magukumia na Jehova Ngai amurathime riu ni twamenya ati ni kuri Jesu wani heaven